na mboti ena VTFM. Ikaw tiani vikemnio Zero Bites, quality product from Punjas Biscuits. Isa din sana mboti kay Punjas celebrating 90 years na talong nasa viwa labisa may kinavay na nirmaki na manitukan din bingara munding itaki na pambulti na bikimini kita sana wikanda. Ni siya machukumay ng buwang ibinangan ni kuwang buwang itali ito kabigandar ni sa buwang ito kan ibukilulu. Ano pambulti na bikimini kita sana wikanda nindo na namagit menabugun ni kanando talong takin bikandaru. Na italan no ani nondaru servo. Ano pambulti ni ratu tambu saki ang bulubinaka. Pambulti ni nini tumua. Wano ni binakotene ng bagulani kuwa. Sa binabali mo na siya matukumay. Way laysan ng balay na galaw. Miyang bulare parang tuning ko kinayan no madua tayway. Bula binaka pa ni bitan nini tumua. Wano ni binatene na bukun ni pesimati ng bagulani kuwa. Ili dakawya. Binabali mo na ndo ba chumay. Mamunta chuni way garni tambuya. Bula binaka ser menga yeboting akin aleo ni koro kono mosi pambinga be nungu pea o turraga ni koro pino nimto ni go kakindela na mundre may nekawalo eron ni mo ela tambua bula binaka may suraki rangon ni bula binaka roni tambua bula nakwa ato ni bula loa anare sikoa na bale muna siya matagumay kaya rato nila lawa tolobina buli bagaro FJ may nangar ono kandabo pa ni binatan ni bay kiti ambeni bula re Marida W Rosado Kodoko boleh nakataw. Boleh nakamar matao na share minga bote kinabubal na Rosado Kodoko mata do may telebu ka pambinga imbenaw and a lot 25 may dakomboro dinosaur. Michaela Willy boleh nakatading ko ni binakatani. May Shepi na Kals. Mula rin na share katara minga bote nga bay sabi kay Sheke feel 40 melotoka. Amo tene wi pol na bukin boleh rin siya mo tukanin ko kamay mata ni singa may makoy. No boleh binaga tamay sita leo koro tamay sita leo kerni busata amrong bulan ako share mingay boting ay Brisbane mingay botingan na serberto na nguno yang gona chungan ko pita sirbatu ko leo bisa tumbo na kay rey vasi kelera lemba ranrole boleh binaga share mingay botinga beketo nga may sabu-sabu hidden paradise sandi na kelera uluibuya boleh binaga tau epeli lewa boleh binaga ko ni binaga tedi enam buang ibinaka indindai. Mekimni kita lang nawekando ninda bata boleh bebebuno kita saning garabitabi yan bebebuno ni siya mabuli mekina. Na boleh usara siya matome mo siya roko sarau. Boleh siya may watunda ba may lambasa. Tino Twitter mula from Arizona. Thank you very much for tuning in. Wano ni binaka tene ng buang ibinaka ni kuwa. Ito mekimni kita suka nawekando ninda bata boleh may na bebebuno kita sarni garabitabi mebuno tani ni ninda bata boleh mekina wano ni binaka tene kinen na buang ibinaka indindai. Bertu telengan ilalaw Arto siya macing may mamba place may Kalamb housing pa ni binatin na bukun ni Beshamati and buang ibinakay dinday Bertu nilalaw man House of Pain ba pa ni binakatin yan buang ibinakay ni kuha Yang buti man dibikin taron ni Talno ang kumembalit ng ni Talno kin don na darbonggo Talno kin ugut tapale nanon si kalile itingo nanon ngon se ngon kin si primary school si kalasindua nanon na pagabuli di chukon nanon na wili may nandua may lakya to na tini sa doon na sige sa kasarong ka sibulbir rangon ni ngoli pala ni kere piti ngati kumipalo momo na nei siya na siya tao mbu siya tukay nga kere rito nga mipale ko ngati kumipale kere pagabuli di kumadana na wili may nandua kinatini kaya to sa buli di chingwa ka ikusa kilato ka may nandua rotol pali mo no bitualo dio chini kaya pinakati mo na ngoli pale mo na lay tarong ito tel may bale may napakabuli di ko binatal may ni mata ka nangon nga to na soto kini kaya namatengan ni kanin daw sa napakan rataki o chinga o sa natarong sa reni na namulilo ni natuda ka nandua mo ni nanduri may ka mo na wili ndua rotol bali mo no bitualo diwa ito pasar na chini sa rongo da sar nungu tapaling ko na rongo da nga sa klasar ko po nagmomo ko at dax nangon na nabuli sa nanumusaro ko may sa ngol sarbe nagmomo men lay tarong na wili may nandu may lakya pa ni natin kala natin sa ngolan ni nakineka bina tapalinggo sa rey ni pango ko ya rey di nagmomo ngunyang kono to nandun na pala kadisirin nung tapale momo kere rani ko papuli di wala nga nawili ka man momo ay ala ko binay kako sengoni ko si nanda butor do talanotu iko siya tibi ko malit ko dax minangoni na mo puli na mo kalas Opo natin may kapabuli daw momo ker ang ulcer mo. Okay, kulang ko sa lakan.
Ay sar ko mbami kira pa sini tebe ndon bilongor me sosoko pa sini tasaranga mo ngunu pa mo lepa bulita man ngoni ngo baka men homo mbadi tukan mo non tugas ni bul ngala ko sar ko le ronda besar ki napungon nunggu tapal sa kadi ko sar mai ronda besar sa sar ko pinon tapal okay iku sambo pa bulita mo kasi bul sambo kilato ko palilay ako yung momo so kilato ko palilay pabinata mo kilawal nga na medyo watini na kana po nga kana seposit orongan na nambal orongan na botuk beu kasan mo okay tibo baraw kot men mo nga sa undo nga sa uchungor kon na kaniwili pamot ni nasar-sar to may oni nakilapin na karando bang tagar no lubian dili we pamot cer bang tatal chana ngongo ako ter mo no tapalin ko nga sa tutu besar ebitan ko raka na mo ngo kaya mo ilebu okay bita bata baraw sa tarango baraw wili may dua haro wili to rua tolu va lima ono vitu walu viwa ya tunga na vio sa milo nunggu tapale abang kono mo ya mana chiko ya ba ile puna kutulum kasya nga mo viwa na ba uchina vio kana no mo tini tolo tuko na tini kasar nunggu tapale tini okay tigo tal baro wil tigo tal dua rua lima ono walu viwa ngai dio nga sa taman ni dubo no kita bale la wotina mila sa bola kan beta ngi me bala mo mani kwa merani kuni buga bonda ni samba sa bala mo mani ko to kwa to kan ko mo sa beta re ko tanga bale na taman yang ko na liu to kan no ka reda sa makanga po sa bangas nga sabir na ngwane nilay ngito chuko ngoni sala po sa bangas nga sechu ina wilwili ma mo kilabinak ni na siya ngetel ni kilango reta na sasara bito ngo na rabinda kum na redingo ni tari ko don teman ni rere lebo nunggu tapal yes sir nunggu tapal okay mo mondur tigo butali tigo butal no lulu dua rua tolu va ono vitu walu dio no ngada ngana dio sa dawan ro nunggu tapal dawan ro ko lindur tumi katum sa apa ni ko mo dal mana chiku sing mo da bana kenu tuiti ay tel mo na tini reda ni mata kan sangol kurbuli mo na kilachu kesa ngana ngas ni bul na tarong ode babuli diku kay kava monto ni babuli diku to yo ngas ni bul klab na ni udax na bo sarongo no katapal o kun lang momo ko nangon nga burla ko kinamole indur medaki ko ndur to ngame tu katumbala kay tu ba ko kay mon nga sabor da to kinan na tini ko kay pakarita ngame biyaw laksan momo sa lingun yang okay set laku lingi tu laksan mo lingun yang na bitan to ko bat kerto lalar tungun yang Ano go sibe nga nang gito pangkas nga siya. Ay saro ko bimba michiko. Kira da man me lagi nang ngo. Sero ba michreda. Ngole nga nesto le bule may na tinisaman. Ko ningo nga na rida kina. Ko sana tungo nga rida kina ko na tinisaman na tinika sana simtem na ko tini. Pag kasar no mo baka sa minang saranguri. Kena singatara sa ngolong nung tabalang ko kurbul. Nang kay ngole ni kurbul sa antami tira tariko ton tamani rerili ko. Ni sabor lindur meda kailan ngata kon mo monte nang imber ni nangoni na wili ko nang ngono ko minduri taki. Arle och kita na poningon sa tuday kan nung tabal andur meda ki. Yes sarong gusto kay naman na pasusuli bi Choni. Andur sa man ko tabal taki. Lago sar ko tibu sar. Okay Choni tibu. Tibu sar Choni. Nang gay boro tibu ya sa sedi ni tum sar din mo sa andur to may nagkatumbalagan ni classroom itu bunan nang kapo sa lugar tum. Apakah meter nung tabal ter kon to ka kaya napaka fancy ni sa areda ko ni sa andur to may tumba. On momo. Ay sereno ka. Dua, rua, tolu, va, lima, ono. Yan nang momo na kona katugun mi bono bong sa tuilingan sa andur to mo ko itumba. Vitu, walu, viwa no nang gatang na Dios sa partasar mo na ini sama ini sini kamber nga no tabal. Nang gerna ko ni tin sama ini sini kamber ko. Kapan ni sama ni? Sobo. Nanu masarangan mo moment ko na tin sama ni. Nang gertel no tabal nga nga ni kerokan. Kamu sama nih. Iba na pala bikin kita sarana weekend ni siya mo main ng buong ibilang ni Kuya. And buati kay Punja celebrating 90 years na talo na sabi wala bisa may kay na vein and rebaki na paano natin bikin kita sarana weekend. Ni siya mo main ng buong ibilang David Junior, Mel Dambe,
cerca tara minge boti ngave emosi ke meli warong sa ngo may bronze na bale una ndo wati banu ni binaka teni en buangi binaka ndai ye be buno kele sarni semu pole mekina na bale usar na kena ding desmene BTFM en eu kolaborata kina boti ke punja celebrating 90 years na talo na sabi wali bisa mekina vende baki namun itu kan dan bingara bisa mending taki nama kata mena boti